cas. Et Makubola est aujourd'hui sous les contrôles total. Makubola 1, Makubola 2, sous les contrôles total des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Uvira. Okay, ndabasuje kandi bahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero turaje kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze gutangaza ko zishubije uduce tumwe mutwo M23 yari yaramaze kwigarurira. Nkuko rero mu byumva mu ijambo rya Ekenge baragaragaza ko hari uduce bamaze kwigarurira. Umujyi wa Uvira rero nawo baravuga ko ushobora kuvamo umwanya ku mwanya. Nibyo rero tugiye kugarukaho, tunagaruke ku yandi makuru akomeye cyane cyane hari mu gihugu cy'u Burundi, aho umugabo bita Alain Guillaume Bunyoni yaba ageramiwe cyane, aho yaba yenda gupfa. Naho ku rundi ruhande rero abajenerali bo mu Burundi ndetse n'abandi barwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye biravugwa ko biteguye guherika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye isaha ku isaha. Aya makuru rero yakomeje kuvugwa, ariko niyo ngira ngo tuze tuva imuzingo tuyagarukeho gatanu kuri gatanu. Reka rero muri aka kanya mpikaze mwebwe mwese mutwumva muri mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Kongo, Uburundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mukaba mukurikira amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi mpikaze mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya n'umugabane w'Uburayi. Mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya kandi ndongera kwibutsa mwebwe mwese mutari mwamara gukanda ku ijambo subscribe yuko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba ku ijambo subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Muri aka kanya kandi ndongera kubashishikariza kujya muri commentaire mugasigamo ubutumwa bwanyu, aho mushobora kudubwira inkuru bamwifuza ko tubatunganyiriza, tukazitunganya tukazibagezaho gatanu kuri gatanu. Aya rero ni amakuru akomeye cyane ari kuva hariya ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo barimo ingabo z'u Burundi FDL ndetse na Wazalendo bamaze kwigarurira Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri. Ndetse nk'uko wabyumvise, umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo Sylvain Ekenge akaba amaze gutangaza ko benda kwigarurira umujyi wa Uvira, kuko igihe yatangazaga aya makuru bari mu birometero 7 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Naho mu yandi makuru rero tugiye ku makuru cyane cyane ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye arenda gutembagazwa. Ni mu gihe kandi muri iki gihugu cy'u Burundi bivugwa ko uwitwa Alain Guillaume Bunyoni yaba arembye cyane, indwara arwaye yamujyanye kwivuza avuye muri gereza ikaba ari indwara y'amayobera, aho benshi bakomeje no kuvuga ko ashobora kuba yarahawe uburozi. Ni Alain Guillaume Bunyoni, akaba rero yari minisitiri w'intebe w'u Burundi, akaba yaraje gufatwa na leta y'u Burundi agafungwa ashinjwa byinshi bitandukanye birimo kurya ruswa ndetse no kutumvikana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho byavuzwe ko yakoraga ibikorwa bitandukanye bigamije kwangisha uyu muyobozi abaturage, aho yashakaga gukora kudeta kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aza guhitamo rero kumushyira muri gereza. Mu bindi yashinjwaga harimo kuba yaragize uruhare mu gutuma igihugu cy'u Burundi kibura ibikomoka kuri peteroli, ni ukuvuga ibitoro, ariko kugeza na n'uyu munsi wa none nubwo amaze imyaka itari mike ari mu buroko, ibyo bikaba bitari byakemuka. Bunyoni yatawe muri yombi muri Mata mu mwaka w'2023 akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu n'umugambi wo kugirira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'uko nari mbigarutseho, urukiko rero rwarabimuhamije rumukatira igifungo cya burundu tariki ya 9 Ukwakira mu mwaka w'2025. Bunyoni yakuwe muri gereza ya Gitega adatabawe bya vuba yakitaba Imana cyangwa se yapfa kuko yararembye cyane. Biravugwa ko rero ubwo Bunyoni yari ari mu bitaro bikuru bya Gitega yari yorohewe, kuko bitandukanye n'uko ubuzima bwe bwari bumeze ubwo yari afungiwe mu kazu ke wenyine muri gereza. Ubu akaba
yarashoboraga kuvuga. Mbere y'uko Bunyoni yoherezwa mu bitaro bya Kira Hospital biherereye mu mujyi wa Bujumbura, abashinzwe umutekano barimo abapolisi, abakozi b'urwego rw'iperereza n'intumwa ya Perezida Ndayishimiye babanje kujya kuhakorera igenzura mu cyumweru gishize. Ubwo Bunyoni yagezwaga muri ibi bitaro bya Kira Hospital byari byagizwe ibanga rikomeye kuko ntiyinjiriye mu marembo asanzwe anyuramo abarwayi n'abakozi b'ibyo bitaro nk'uko byari bimeze agezwa i Gitega, ndetse umutekano wari wakajijwe ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero bita Alain Guillaume Bunyoni biravugwa ko ashobora guhitanwa n'ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, na cyane ko no kujyanwa mu bitaro atari amahitamo ye, ahubwo ari uko byakomeje kugenda bivugwa n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, bakavuga ko uyu nguyu agomba kuvuzwa agakira ndetse akaba yakitabwaho n'ubutegetsi bwa Gitega. Naho mu yandi makuru, umuvugizi w'ingabo Sylvain Ekenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino biravugwa ko ibyo yavugiye mu kiganiro, aho yatangarije ko ingabo za Kongo FARDC yuko zamaze kwigarurira ibice birimo Makobora ya mbere n'iya kabiri. Yavuze amagambo akomeye cyane avuga ko gushakana n'umwari cyangwa umukobwa w'umututsi ari ibintu bigomba kwitonderwa, ndetse agaragaza n'andi magambo atandukanye y'ivanguramoko, ibintu byatumye abatari bake bagaragaza ko uyu mugabo amagambo avuga ari ikintu gikomeye kandi kigomba gutuma imiryango mpuzamahanga ndetse na UN n'abandi batandukanye n'amareta akomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi bigomba kwitandukanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse igasabwa ibisobanuro ku mbwirwaruhame zikomeje kugenda zitangazwa n'abayobozi b'iki gihugu. Uyu muyobozi rero yavuze amagambo akomeye cyane arimo ivanguramoko ndetse yibasira abatutsi by'umwihariko bava mu bwoko bw'abanyamurenge, aho yavuze ko kugira ngo ushakane nabo ndetse no kugirana umubano nabo ari ibintu bigomba kwitonderwa, hakabaho ndetse no kwigengesera. Amakuru rero yose nk'aya ngaya ni amakuru akomeye kandi ateye ubwoba, ni ibintu bigereranywa n'ibindi byagiye bibaho nko mu Rwanda, aho imbwirwaruhame z'abayobozi zabanje mu gihe hategurwaga Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni nayo kandi yagiye akoreshwa mu zindi Jenoside zabayeho nk'iyakorewe Abayahudi, ubwo Hitler nabwo yagendaga avuga ko gushakana n'Umuyahudi cyangwa se kugirana umubano nawe ari ikosa rikomeye cyane, kandi ko bishobora guteza akaga Abanyaburayi ndetse by'umwihariko n'Abanazi yari abereye umuyobozi. Ibi ngibi rero bijyanye no kuba hategurwa ibikorwa byo gukora itsembabwoko, bivugwa ko igihe hatangiwe gushyirwa mu matsinda abantu ndetse no kubaha akato no kubagaragaza ku buryo bw'umwihariko, ni kimwe mu byerekana ko igihugu cyangwa leta irimo itegura Jenoside, na cyane ko Sylvain Ekenge ubivuga ari umuyobozi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko akaba ahagarariye ubuvugizi bw'iki gisirikare. Magambo make rero ni uko nk'igisirikari gishinzwe kurinda abaturage bose cyangwa se abenegihugu bose, kuba kimaze ku mugaragaro kugaragaza ko hari abaturage kitagomba kwitaho ndetse no guha agaciro, ahubwo bakaba nyine bakomeje kugaragariza abandi baturage yuko ari abantu bo kwirindwa. Ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguye kandi igamije gushyira mu bikorwa Jenoside izakorerwa Abatutsi cyangwa se abakomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge. Aya makuru rero yose ndetse n'imbwirwaruhame nk'izi ngizi ni bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko abakoresha urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter nibo bakomeje kugenda bagaragaza ko imiryango mpuzamahanga ndetse n'amareta akomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zifasha Leta ya Kongo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yuko bagomba kwitondera ibyo barimo ndetse bakaba bashobora gukura akarenge kabo mu bijyanye n'imibanire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se bagafata ingingo zihamye ku bijyanye no guhana ndetse no gukumira icyaha cya Jenoside bigaragara ko Leta ya Kongo irimo gutegura kandi igashyira mu bikorwa mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu. Ayo yose rero ni amakuru aba agiye agezweho nkahita nza nkayakwigezaho ahangaha kuri Iyakure Official,
akaba rero ariyo mpamvu ngushishikariza kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabune ubundi ukarikandaho, ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose dukora umunsi ku wundi ajye akugeraho mu ba mbere. Ndagusaba gukanda kuri like ndetse no kuba wakora share cyangwa partage kugira ngo usakaze aya makuru agere kure hashoboka, kuko ni inkunga ikomeye ku biganiro tugutegurira kandi tukakugezaho umunsi ku wundi.